ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti amuda nanamay ti biag mo, di dalaan mo adumet a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho, wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamet tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek mon ko, umaala, umadayakan ko. Kastula agayos, nga ukbuk ipainom mo, di dalaan mo, nag-uutang ka itibang ko. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario. Intun agsubli ka, iti Hawaii kayem ko, ikaramutam to manen, abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, ang trabaho tapnon at damet tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, akalbon iti kata trabaho. Harbang no agriin, apa nagugot iti kamote, mangisaang sa agiwayway itinuangan. Nagaget miyang kelberte, nataripado iti dingwe, pagulida na nasken ang tuladan. Awan kanyan at bandong, inaldaw lata asumalo, uray maka sinit pa iti podon. Nakarakad lata, uray at dasang ubanit na, agpastor nuang iti panakainanana. Basta niyang kelberti, sala sumampet no ti maleme, tati kayat na rumang ay panagbiagin. Nunalpas tirarakete, apa nagbirong panggedanen, alat tiro, tadandanin panag-aapiten. Ngem apay tadalitan, taabagam nalpay, hindi na amuam, ti presyo, iti pagay. Di ang kelberting, di pa'y umisim, na panpay ket di
abono. Awan pa'y na nung regasyon de gasolina itipadano ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Dinansa ang masakan na di makirin iti pamilya na di baro nang agpas-pasakit ng asawa. Nagragsan di pagkasar na balse dito'y balse dita ngem na lagunan tay may sanga hektarya. Kasta ni Uncle Berting sa lasumangin no di maleme anyan arigan di malarumang aye. Ada na pukong ni Uncle Berting isupay yan nagpapagatas alatiro madrawalo magaye. Ada may sa amalit nakita ni Uncle Berting nakatugaw ang kakape nakamuling-ling. Awanan iti matalon kita amin ang nalagon awan pa'y ken kwa namang karipaton. Barbangon na wagriin na panagkugot iti kamote hindi sumangpet si malibugan ni Uncle Berting. Lagiti anak na agraman apo ko na nagraranada na pandibisita. Nagkel nagbaliwan lagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na. Adan inhenyero doktor ken ang pugada ni Uncle Berting anyang at kaubrana. Kasta ni Uncle Berting sa lasumangpet no di malemen hindain anak na ang pasiyari. Nalaguna di dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na. Sikagay karuba ang mamugat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramin iti amin kadatay nga anak na at subalit tay humamit kenkwana. At subalit tay humamit kenkwana. Karaniya kabulan sikat mangipaniknik ikari-karimi anapasne lambis tiyag lawlaw isut mang pasikit nabukil nga ayat natnu ti sangkit. Di bulan anabilig sikat mang pangig ibatin patingni anapasne iyarig mit rane agnuhuri agkupas agukno nagsilaw ti pating kadi agmudu. Oras man ti dumteng tapno intarak rakit ti binig ti ayat nga tartari patwen panubok nga adu di kabailan ng bain natikir kinapugno na usara gabi. Karaniyak abulan sikat mangipaniknik ikari-karimi anapasne labis tiyag lawlaw isip mang pasikit nabukil nga ayat natno ti sangwit. Di bulan anabilig sikat mang pangig ibatin patikni
anakas ni Yarik kita niyag diag kupas adungo nagsilaw ti pati gadi agmudu oras man ti dumting katno itarang rakit ti bilig ni ayat na tartari patuin panubok nga adu di kabayan at natumbain natipker kinapundu na usara dami natipker kinapundu na usara dami. Agawid akiti Pilipinas, inakagbirog iti asawat. Nagrigat enti baro abaak, nagaduman pa'y ngarag ti kwarta. Diyak kaya't tayagat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko. Balasang away ti kay kayat ko, uray man napugot no nadungo. At to'y ti ayat ti balikbayan, na anos na pudnuken manakman nudulyar man awan ti problemam agpaway kan tupay kunaman agaplikaren dagiti mayat mabalin at tauray nalaan basta man napudno nga agayat katakunay na ititong palbyag jak kayat tayagat sinuso wenno tay de siya mang lukloko balasang away ti kay kayat ko uray man napugot no nadungo at to'y di ayat di balikbayan na anos na pudnuken manakman nudulyar man awan ti problemam agpaway kan tupay kung naman. Ayat di balikbayan na anos na pudnuken manakman nudulyar man awan ti problemam agpaway kan tupay kunaman at to'y di ayat di balikbayan na anos na pudnuken manakman nudulyar man awan ti problemam agpaway kan tupay kunaman agpaway kan tupay kunaman. Nagligatan biyag ko daytoy a sitwasyon ta at taapaway adayo tinagbaetam ta ilikuken ka jaklaket di may peksa dito'y pagubra at mang pampanunot ken ka at daap kaunasan ang mapalpalag ita nupay ladawam at dito'y bulsa kasto'y gayam rigat may adayuken ka ag sakripisyo tapno arapa ap matungpalda ilikuken ka pusok di matuukan kaya't kutumayag umayag tita din
amangi patpateken ka. Namlat kuma tirigat ko ita patek day tuy ayat ken kawan kut den na kariken ka din to mawaswas di mauma mangnam na maka sila lagi pakken ka. No akawid akun iti pagtaengan agkarayam adagos ilijak maibturan agminar ladawan pamilyak pinanawan agarubos luluwak jak itan magawidan. Iliw ko ken kapusok di matuukan kaya't ko tumayag umayag kita din nam tapno ipapas iliwagarit kaunggan ken may pepanti adu anang kurangan. Iliw ko ken ka awan ka asping na uray rinibu amilya tinagbaetan ta di ka agdanag di ka kumaagduana napudnuak amangi patpateken ka. Inaramid ko para ken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapay sinumanamot siya sa kanam nga ta umayak amang harana itatawayo ag tamdag ka kuma ang may kuibisitan anek ekenrik naksapay kuma nusyang tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungayin kalinglingayen itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka uray pakatayak samsang itek nulakit di maguntod ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Nagdileg ka, tuy puso kinayawa ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo, ading kuday pisunata, inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan, dagitibal balikas, makapay sinumanamot siya. Sa ganam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma tumay upit isian anik
bintuak kayat mo ipay ko maparagsak kalae. Uray sinuti agde pa, uray sinuti kumuntray, laban ko't ayat ko din ka. Uray pagkatayak samsam itik nula ket di mangundod ka. O ayat nagbileg ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Anyan ang nagligat, anyan ang nagtuo, tiyag taraken gayem, abuyo ang manu. Galutang tinalagda, simple ag gumarot, katikay kayat na, hindi na apapros. Na minsan amayem, napantuin tupada, inmayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating nana. Anyan ang nagrigat, anyan ang nagtuo, tiyag taraken gayem, abuyo ang manu. Galutang pinalagda, simple ag gumarot, katikay kayat na, ingig nga apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, inmayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating nana. Napana nakigaya, may paana itigaya, intugot ko daytoy bag. Naganap, taawan pa'y asawa, mabaketan na kun, ngem awan pa'y nasaraka, napili aknet namin, idi agkabanwaga, tagwapo met namin, tiinak sinasara, mapausan na kun, nga ada baby na, nagparami da payen, kitikrip anara, gimatang payen, itimon-mon yeka, may sukitan, itinakliwa.
danagan na taawan kay asawa mabaketan nagkun ngem awan pa'y nasaraka napili akmet namin idi agkabanwaga tagwapumet namin diin nagsinarsara Daysat kaimasan apaset tibiyag agkatawa ka sa kaagkarat ka pudno tay kunak tana padasak ay agkaramayat na laing nga umanak di nagkadunay gagkakarain kay ti patong ko ay nagkakuy-kuyas payen pakaala-ala agriuma ay nagrigaten pag maayan na ako bububuk ka payen Plano planing ama kun ay agkaramayat nga awan ti serbi